Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Napod numot lang ngay ayatan nakitilaksid ti estado kiti biyag. Umanugot ka niti kayat ko. Sigurado kay ti dayta mapampanunot mo, Nico? Kasano no didak maaklon dagiti anak mo nga agbalin ang may kadwa nga inada? Mamatiak ang magustuhan da ka, tanasingpat ka. Mabalin na maklaat da iti dama pan nakakita dakin ka. Amo ka may ruamdan tumutlaan. Kabailak nga taadang gayan dagiti anak mo? Nasingpat dagiti anak ko tanya. Amok akabailam idaadang gayan. Sige, no dayta ti kayat mo. Agpakada akto nga rod ka ni tatang. Di ka madanagan day kalaysa ka. Ngam saan pa'y ko mga ita? Maawatak. Tamano atawan pa'y laang apin mo sa iti asawam akas iti konam. Narigat mo tamakla at dagiti anak mo no kalaat nga agkalaysa ka manan. Agyaman na kitipan nakaawat mo. Patpatgan ka unay. Sikat kayat kong agbalin ang may kadwa nga ina dagiti anak ko. Aramidak mo ti amin. Tapno magustuhan dagiti anak mo, Nico. O sige, agpakada ka nga rodan ka ni tatang mo. Kasaritak tumot lang, inton sukunan kan, ijabalayo. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ka? Wan tatang, patpatgag unay ni Nico. Kas napanagnakan tayo mat, napudno at talaga kanyak. Nakasagana ka kadain, amang sango iti sirkang maklase ti biyag. Laglagi pa nga daanak ni Nikaw. Di mo namnamaan na magustuhan da ka adagos, nang runa kat ubing dapay. Aramidak ti amin na kabailak para kani Nico, tatang. Sige nga rod, ano dahi tati kayat mo anak ko? Amumat nga dakla ang ditaw anak kasuportakan ka. Agyaman tatang, di ka agdanag, kanayon kayon to asarungkaran. Wain, di nakapagdanagan taandamot iti asidag ni ikit mo amaring, kandag iti kakasinsin mo. Andada ka na ayaw na makadwak dito balay. Nasaya at matatang. Masapa ka no nga umay ni Nico inton bigat. Ipakadanak matlaang kada kayo. Sige nasaya at mo't ngarno kasta. Alang araw, bendisyonan na ka ti Diyos, tanya. Nakaturog ka di pa'y dagiti ubing. Hindi ko. Awan sarak da ita. Iso asigurado amaladaw dang agreeng. Apayaya. Kaslada pa panam anasapa. At nga rodiyaya. Naksukunin ni Tanya. Kat iawid kon diti balay. Ay na, nagsaya atan Nico. Naimbagmahan tay manugot mutlaan. Talaga nga minadesidido ang isutagbali na may kadwa nga inadalalakan Carl, yaya. Isama sa pula mairwamon dagiti ubing kan kuana. Saan ba ta narigat apakibagayan dagiti anak mo? Isuna laang taamangan numakla at dano makita danitan niya. Sigurado day tayaya. Ngam ipalawag ko kadakwada. Wan gayam, da kayo ti kanayon ang mabati akadwa ni Tanya dito, yaya. Makamu kayon ton kan kuana, no awanak dito'y balay, ha? Saan ka nga agdanag, Nico? Siyak, ti makaamaw kan ni Tanya.
Dahito tagbali na pagtayo nga manipod ita. Nagdakkelmat gaya man ti balayo, Nico. Nagpintas. Talaga pinapintas ko daytoy. Tadito'y adumakal dagiti anak ko. Kanda ito'y tagbali na pagtaengan ti binukul ko a pamilya. Nico? Kat si kaitan ti Reyna iti dayto a pagtaengan tanya. Umay ka. Agtugaw ka pa'y. Tamadamdamalaeng at dandag iti ubing. Daddy, nagkaponyo. Kan, apay nga takadom a babae, Daddy. Lala, Carl, kaya't ko ayam amo kada kayo ni titayo atanya. Manipod ita, dituin nga agnaid. Ha? Apa nangala ka pa'y langit ikadwa ni Yaya, Daddy? Wan nga rod, Daddy. Sana kasla ni Yaya ni titayo atanya. Isutagbali na may kadwa nga inayo. Hello kada kayo. Anya ti kaya't mo asawan, Daddy? Agkalay sa kami titi mabiit. Kat isunton tagbalin a mami yo. Anya? Ha? Sino katamon ni Mami, Daddy? Lala, anak. Nabayagan ni awan day di mami yo. Saan ka di? Isa ang masapol nga adan ti baro a mami yo. Tapno adamot kadwa ni Yaya amang taripato kada kayo. Saan ka di, Tanya? Wan, Lala, Carl. Di kay agdanag. Siyak ti makamo kada kayo. Kat sapay ko ma, takayat dak nga agbalin amay kadwa nga inayo. Oh, apay akit kitaan yung mutlatan ni Tanya. Hello, tita, kunayo mo't Bay amo, Nico. Ang mga nunakla at dalaan. Sa bagay. Alang araw doon, Lala, Carl. Mapan kayo ni Tayan ni Yaya. Ipakitaklaan ka ni Tanya, tagbalin asilid mi. Naadlo ko'y nakarod ni Nico ang nagnaedan iti balayda sakbay nga agkalay sa kami manang Emmy. Tapno maruam kanon kanyak dagiti anak na. Natulnog dagiti anak ni Nico manang. Isu nga awan apulos pa nagkedked da, idi inyam amunak ni Nico nga agbalin amay kadwa nga inada. No adda iti balay ni Nico, nasingpat dagiti agkabsat manang. Ngem no awanan ti amada, talaga nga ipariknada ti saanda a panangayat kanyak. Yaya, mangan kamin ka ni Lala. Sige, sumango kayon iti labisaan. Ta ipanmin dito labisaan ti kanenyo. O sige, Yaya. Yaya, adto yan ti linuto ka masida. Ala, mangan kayon, Lala, Carl. Yaya, ilutuan na kami ti sa bali si daan mi. Saan mi akayat ta? Kung na ngamin ni Yaya, ada ito iti paborito yung kan ni Lala. Isa alinutok da ito'y para kada kayo. Naimas tita, uray ramanan nyo. Nauma kami ni ti kasta si daan. Sa bali ti kayat mi. Sige, ibagam noon niya ti kayat yo, ta iso ti lutwag. Saanan? Ni Yaya ti kayat mi ngagluto. Saan kami anayrom ang mga itiluto ti sa bali a tao? Ha? Kuha, ala, Tanya. Siya kunti makamo ditoy. Siya kunti agluto iti kayat da si daan.
Pasensya amla ko man dagiti ubeng. Saan da pa'y ngamin amaaklon nga addan kasukat day di inada. Maawatak matkit di yaya. Anya nga tayo ti Aramida tapno masidag tirik nada kanyak. Anusam ko maapaytan niya. Amok anasaya at katao. Maamiris tumatla ang dagiti ubing da ita. Aging gangamin ita. Saan da pa'y anaiwaksi iti panunot da. Ti maipapan iti ipupusa iti inada. Nakita da ngamin no kasanoan agrigat. Gapo iti nadagsan asakit na. Di ka agdanag yaya. Kabailak nga anusan. Aging ga iti maaklundak. Akas may kadwa nga inada. Amo kapatpat kanda unay ti inada. Kat nasakit at talaga iti banagda. Nga adan kasukat ti inada kanini ko. Ay, naibagaro ta simbang bay kay tibiyag ni Nico balasang kao. Kakaasi din ni Nico amang patpatibker iti pakinakam na. Tapno saan amakita dagiti anak na. Tipan nakaikawan na iti ipupusa iti asawa na. Naimbag nga ron tada kayo matito yaya. Saan kayo apimanaw apulos? Kasla kabang nakon ti pamilyada. Siyak tin ang taripato iti ina ni Nico. Aging ga anak ki asawa. Kat ni Nico ti simublat a pinadakkel ko. Kat ita, dagiti mo't anak da. Nga makita ngamin ni Nico abakita kon. Iso kayat na nga adakadwak amang taripato kadagiti anak na. Kat sika, kas may kadwa nga inada ti kayat na. Amo kadumtang tumatlang ti panawan amaklondak yaya. Dahil ti kanayon ko nga ikararag iti Diyos. Ay ayatag unay ni Nico, kat amin ang napatagkan kwa na, napatagmatan kanyak. Pwede ka pailan naturo gading, rabiin. Pampanunutak ngamin ni Tita Tanya, Manong. Oh, apay. Anya ti may papankan kwa na? Ada ka din pakita na? Wano yung bagana kan kaama di? Awan, Manong. Nagsingpat tupay. Ure amuna kagurata. Saan ngagtagtagari? Singpat kita blang day jay. Kampay di. Nasingpat. Nung kinapudno na kat saan? Manong. Agpampamarang lang nga kayat natapag serbyan. Amok ani daddy lang ti kayat na? Apay nga minakagurguram unay, Manong. Awan mo ter aramidan nakadatama di. Diyak kayat nga da kasukat ni mami iti biyag ni daddy. Diyak kayat nga agbali na may kadwa nga inata day dya babae. Ngam, ure awan ni daddy. Nasingpat latamat kadata, Manong. Apay, kayat mga ison ta agbalin a mami? Awan mata ni Mami, di ni Tita Tanya laangan. Basta siyak, diyak kayat tayo dya babae. Period. Carl, Lala, masakit ni Yaya. Iso nga inawagak di kabsat na di probinsya. Ha? Kaasimat ni Yaya, Daddy? Wan nga ro, Daddy. Saan pa'y arum-rumor iti silid na? Sana balit a pinasukon ko ni ti kabsat na. Hiyawid na pailangan di probinsya tapno mataming anaimbag. Ha? Agawid iti probinsya ni Yaya, Daddy? Kasano kami ni Daddy? Asino nga itikadkadwamin to dito yun nawan ni Yaya? Adamot ni Tanya kadwayo. Di kay madanagan, takabailan na kayong asigaswan. Apay, di yu kayat ni Tita yu atan niya? Nga isupay lang ti kadwayo diti balay? Daddy? Irwam yun anitan niya ti kadwayo diti balay. Tay ti mabiit, agbalinton ang mami yu. Nalawag? Wan, Daddy. Kat di yu pagsakitan tinakam nawan? Tanopin manaw,
Kasi kayong agkabsat. Maawatan nyo. Wan, Daddy! Manipod na gawid iti probinsya ni Yaya, siya akong tinakakaamo iti amin iti pagtaangan daniko manang Emmy. Amo ka mapilpilitan laang dagiti ubing a makilangan kanyak, tawan kat nga rod ti Yaya da. Nasingpat ti babae nga anak ni Nico, ngam pasaray masiputak ti lalaki nga anak na, amadi ti panangkit kita na kanyak. Ginondawayak maten ti kaawan ni Yaya, tapno maya sa dagko tirik na kanyak dagiti anak ni Nico. Adda dagiti kanito amarikrik-nak, akas la maaklundakon, ngam di dala kayat nga ipakita kanyak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, manang Emmy. Masapol nga agluwasak no bigat iti Manila. At dating dara ka conference. Mano nga aldaw ti kaadam iti Manila? Opat nga aldaw. Agsubliak mo't la adagos kalpasan ti conference. Sapay kastoy ti panawan. Kanayon nga agtudo kan nagpipig sa ti guruod. Adan sapay mapadpadaanan a bagyo. Isang araw na masapol nga agluwasak o nadagos. Narigat no maabutan na kititudo iti dalan. Sigapay lang ti makaamu ka dagiti ubingwan. Sapay kabuteng dati napig sa atudo. Di ka agdanag, siyak ti makaamo kadakwada. Ala nga rod, mapantay sa ganan dagiti awitom amapan ijay Manila. Nagpiksa ti tudo, mabutangak. Ore sakmat ading, ngam di ka madanagan, sakti makamukan ka. Manong, ayaban talangan dito silad ta ni Tita Tanya, tapno kaduan na ta. Saanan? Saan ta matamanan na dito'y? Maturog ka kitin, tapno di mo mangag tinapiksa tudo. Di kagdanag tabantayan ka. Sigurado ka, Manong, talaga mabutangak namin. Kung sanak pa yung makaturog. Pilita mading, tapno mapukaw ti butang mo. Basta di nakpampanawan, Manong ah. Bun ading, adak lang dito'y. Nagpig sa unay ti todo. Malagip ko dyan baga kanyak ni Nico. Akabutang kano dagiti agkabsat ti napig sa atudo. Sapay nagpig sa ti angin na. Kaslawan mo tagtagarida iti unag ti Selenda. Nakaturog dangatan. O masidagak man iti ayang ti ruangan ti Selenda. Tapaliiwag no nakariing dapay. Awan mo tagtagtagari. Nakaturog na siguro. Ano Dayjay? Mami! Nilala Dayjay? Lala? Carl! Ni Tita Tanya daytoy. Lukatakdiri daw yo ah! Gusto na ding, saan kang agbutan? Lala? Carl? Adak ditoy. Saan kayong agbutan? Tita Tanya? Tita, hindi na kami pampanawan. Mabutang kami gani Manong ko. Saan kayo panawan? Ala,
Agida kayo, tabadtayan kayo. Saan kayo nga agbutbutan? Naimbagta na kariing kayon. Itay lang api manawak iti siledyo. Nagluto ak ngamin iti pagarmo sa ranyo. Kan si Maya at matanti panawan. Sigun iti damag, limabasan ti bagyo. Agyaman kami, tita. Thank you, tita. Naimbagta da ka. Kabutang mi ngamin at talaga tinapig sa atudo. Wan nga rod, tita. Talaga abinantayan kayo. Adak iti batog ti siledyo, idinangag ka nagpukaw lala. Sorry, tita. Ni mami amin di ka na inaawagan ni adin ko. Nukas tama butbutang. Okay lang, Carl. Nakaturog kayo kadimot lang na imbag? Wan, tita. Uray siyak, tita. Amok ngamin adin na kami panawan ka ni manong ko. Wan nga rod. Talaga asaan lala. Ala nga rod, agtugo kayon, tagar mo sar kayon. Aldawan. Si Kangay, tita. Madamdama akton. Umuna kayon amangan. Mabalin ka di akagidanda ka amangan, tita. Ha? Please, tita. Kalanglang na kami, tapno maganas mitimangan. Sige, no day tati ko nayo. I'm home. Adakon tanya. Carl. Lala? May. Apakaslawan tao diti balay. Nakastrikak mo ta sana nakatrang ka tiri daw. Tanya? Ayan nyo. Surprise! Adda kayo mutlagam dito kusina. Anya tar aramidin nyo. Itay pa nga ayamang kayo Kunak na wan tao. Imbagak namin kadakwada nga itatisangpot mo. Iso nagprepare kami itinaimas a lunch tayo. Wan daddy, naglayang ka ang magluto ni tita Tanya? Wan daddy, nagado tilinuto ni tita. Iso at tinulungan mi ka ni manong ko. Tanya? Di kan mas daaw. Tinapatag, nakasangpot kan diti balay. Anya ti kahit asawon ti makitkita kan mangmangit ko. Saanan anas ka nga ilawlawag mi pay. Ti importante, okay yun ti amin. Wan daddy, kat oresan pa sumangpot niya okay lang. Ngamin, adamot dito ni tita Tanya. Wan daddy, binanbantayan na kami dirabi ikan ni manong ko. Iso na imas ti turog mi. Ading, tinasayat, umay ka. Alaan ta ti dadtong mapingin sa gana tayo, taipantan dito lamisaan. Wan manong! Nakaskas tao. Anya tinaramid mo, takilat nga imasidagdirik na dagitan nakokon ka. Simple laan. Impakitak lano kasano ti kinapatagda kanya. Babaan iti panangasikasok iti husto kadakwada. Agyaman naktan niya. Ita, nalagaan ng triknak. Ta makita nga agbalin tayo na may saanan-anay a pamilya. Di mabalintan tagkasar. Kasar adagos? Wan narigatan. Amang nagbaliw pa iti panunot mo. Itapay nga agbaliw iti panunot ko, kat naaklunda kung dagiti anak mo. Anak tatanya. Basta isagana tante amin, tagkasartan iti kabiitan a panawan. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan.
Ada ako na pong, agmano ak. Kaasya na ka ti Diyos apok. Kasla na mambanog tila nga masimbang pad. Ado nga minti agatang itay ti groserya apong. Isa nagmalmalam ama kumikom kami. Kalkalpas nga minti sweldo. Iso nga ado ti agatang. Ay, wala apok. Iso nga ado ako nam ti tao iti groserya. Kabalam ka di pa apok. Wala pong, didak pagdanagan. Ay, naimbaglaangan, tadimakil ka na singpot apok. Uray sa bali, ti trato ti amamken ka. Agbaliw tumutlaang ni tatang apong. Anyang agbaliw, manipod kinaubing mo, kastan ti trato na ken ka. Sa bali, kadagiti kakabsat mo. Kanayon ko nga rod abagbagaan, ngam natangken ti ulo na. Iso asya ko ti agkidkid daw iti pasensya apok. Awan ti rumbeng nga kidawan nyo iti pamakawan apong. Amak ni tatang, kat kabaalak nga ibturan na gitar aramidan na kanyak. Agyaman na kapok, taman na kaawat ka nga anak. Kay mga anang tatang. Sumango kamutan dito'y Dario. Ang kapayak lang nanang at trabaho mi ita kada pare ansyong. Sige, taitimplaan kayon iti kape tatang. Saanin, syakon. Kabalak pa'y matla timplaan ti kapik. Sanak pa'y nga inudil. Ayuunay kamutan Dario. Kaya't laang matday ta anak mo apagserbyan na ka. Kastakit din ti bagam. Apay nga min ay apati sakit pakasaknan na. Sige, no diyo kayat. Okay lang tatang. Mangan ka kadilatan, tapno makapanaw kan. Mapan ka niti trabaho. Uwan tatang. Uwan gayam. Adoy ti sweldok tatang. Mga no damasapo la bayadan ni ading ko iskwilaan. Talaga nga dati bayadan na. Nay, papadamon ngay Dario. Kunak man no kape ka. Jaya ko na yun na paraan siyong magkape. Inakon. Makitam ti aramid day tanalaing alalaki. Di pa'y agyaman itintad mo asweldom. Bayan yun apong. Naruwama ko nitigas din nga ugali ni tatang. Sarita taman si Kadariaw. Apay ka din nanang. Ibagayin na anya day tatani, nabanugak. Apay, di mo amaw dyan naramid mo kaniminay tay bigat. Nabainan pa iti imbaga. Anya ko mga iti pakapabainan na. Awan matimbagak amadikan ko na nanang. Apay ayakas takakan ko na anak ko. Nakasingsing po di anak mo. Iso ti pagnumnum aramita. Pinagtrabaho madagos, di mo pa'y pinagtuloy iti panagadal na. Ay nananang, babae ni Mina. Pagadalam ng makiasawan tumutlaan. Di ko namkit day, uray anya ter aramidan ni Mina. Talaga kagurguram nga aging gaita. Nagrabaw ti rason mo Dario, no aapay akas na ti tratom kankwana. Karuprupa na ngamin unay ti palang kantis nga inana. Isa tunggal makit-kita. May palagip kanyak na dyan babae. Kat agburok adagos ti darak. Apay, basol na no apay akarupropa na dyan inana. Anak mo ni Mina, saan mo nga ipada iti inana ti apukok? Malagip ko man ang dyawanan bay na babae. Binaybayan ng dagiti anak na. Kinaykayat nanti si murot iti lalaki na. Iso nga ro, darumbang asikati mangurnos iti pamilyam. Dagiti anak mo, saan mo napanunutan di asawam?
ipatag mo dagiti anak mo. Taisudan to ti pagsadagam inton lumakay ka. Kasta tilangam, kasla ka na napukawan ni ti milyones. Awan, adala na lagit ko. Asus, amuklatan na niya da ita. Awan mo ti boyfriend mo. Iso asigurado ak anitatang mo manen ti pampanonotem. Apay nga minaya. Diyak nga rod maawatan. Uray kasano ti aramida ka panangya si dagitirik na kankwana. Awan latta ti mama ay na. Basta ako kapay lang, Beshi. Sana yakong nam, amanipot pinanawan na kayo ni nanang mo kat kastan titrato kan kanitatang mo. Wan nga rod, ngam ko naknagbaliw mo't laang. Ngam, saan mo't? Natamnay latta ti panakilangan na kanya. Saan nakas ka dagiti kakabsat ko? Ay, katpasul landay taa. Si ka lang arudan ti tamultulong ka ng kuwana? Di pa ilagyaman mo? Ay na Beshi, nasingpot kakit di takabailam nga inal daw, akas at ipagpakita ni tatang bukang ka. Ay no siya klaang day ta, kiber, oray awan. Naimpaglaangan, tada ni apong ko abakat akanayon amang isaksakit kanyak. Kat, aging kat kaano akas at aramid na? Kabaalampay, Beshi? Natural lang siguro masakit anak. Ngam, mandurak pay. Patpatgak ngamin unay ni tatang ko. Ubing kami pa'y, idi pinanawan na kami ti inami, tasimurot iti sabali a lalaki manang Emi. Nabati kami nga agkakabsat iti puder ni tatang, kat manipod idi, awanan ti damag mi maipapan iti inami. Kanayon mo't idin ang napudot ti dara kanyak ni tatang, gaputa karuprupak kanuunay ni nanang ko. Indak kalakon ti kasjay akababalin ni tatang ko manang, nga aging ga idi siya kun timangmangged para iti pamilyami. Saan na ka pinagtuloy a pinagadal ni tatang, tatirason na, makiasawa ak tumatlaang kano. Diyak matan impilit, iso ang nagsapulak-laangan iti trabaho. Nakasarrekak iti may sa agroserya, kat amin amat-mat gadak, it-itad ko iti amak, gaputanam na maak nga agbaliw ti trato na kanyak, ngam napaayak manang. Naimbaglaangan, taadda ni apong ko abaket, akanayon amang isakit kanyak. Dakon, nanang. Ay sos, kastaunay manan abartak mo dariyaw. Di ka maan-anawa nga umininom iti arak. Benta ka dilang, nanang. Tanong malipatag jay balang kantis nga sawak. Wen, gamtunggal makainom ka, kanayon mo nga iso ti malagip mo. Di parparigatam lang ti bagay. Nala, subrakan. Agamak, nanang. Ay. Mga torturong ako.
Na, ay, naikandaryo. Apo, agan ano ni tatang? Ay, kat nabartak manunda. Aday ta, inyul dagnag di ta supa. Mabit lang, apong, mga laki ti pang banyos ko kankwana. Ay, bayamaw, tagunggunana. Namin anaw nga imbagak nga idyan ng tiagbartak, ngam aramidan na mutlak ta. Kasimot ni tatang apong, bayan yun abanyusa, tapno mapres kwan ti bagina. Dala, sige nga rudapok, sikat ti bakamaw. Ay, na yun na ito'y atao. Kasanaw kat nabarbartek kay dirabi ang nagawid. Naimagta na surutan pa iti pagawidam. Tsak narutam mo no kasano nakaawid ak nanang. Nakadumi kami ti minom ka dagiti kakaduak. Mga no agsakit ka ba't iti kastangar aramidam si kadaryaw. Sapay saan ka amang mga no agin inom ka. Apay ko mga agsakitak nga eh. Dahil nga ti pang-relax ko iti bagik tunggal malpas ti trabaho. Di ka lagbain. Diyanak mo asaan mo akay kaya tinangban banyos kan kay dirabe eh. Apay, imbaga kaya banyusan nak? Masyan nga rud kan ka iso abinanyusan na ka. Nakakita abot iti anak ka mga sikaso iti amaan na barbartag. Nagala sakit kitaan. Kat basol na na. Jack mat imbaw na banyusan nak. Jack binilin nga sikasun nak. Di mo tawan ti trabaho mo ita si kami na. Awan tatang, day off ko ita. Nasayat nga rin no kasta. Ako kusam amin na mo rin taglaba ka. At papanan mi kadagiti kakabsat mo. Ha? Papanan nyo tatang? Mabalin ti sumurot? Sana rin, mabit kami lang. Tulungan lang ni apong mo dito balay. Tani, nagado ti matrabaho dito eh. Sige nga rin tatang. Kanagluto kanto ni tikanan nyo ko ni apong mo ah. Di na kami ilaklakam, tamangan kami tulangan ni Jarwar. Uwan, tatang. Apay dagita nagado abor nga inakukos mo, apaok. Ilabak ka no ko na ni tatang, apong. Adamin na pananda kadaading ko. Apay ngay, adida ka insuraut. Kakaiso na nga awad trabaho ita. Sana na, apong. Tapno adamay ring pasko at trabaho dito eh. Adan tuman trabaho ko ninton bigat. Day tagarod ka tapok. Iso arumbang ko mga agin inanaka. Awano, simburot ka mo, na pa nagpasyar. Ay, talaga dyan, ma'am. Di na ang bauter aramidan na. Bayan niya na, apong. Tapno makabanding na matagiti kakabsat ko. Ay, sige nga ron, apong. Inaklabaanan na gito eh. Tapno makaluto ak pa iti pangal daw tayo. Ay, sakto na, apong. Sakod tagluto. Saan ka nang nailakam da tatang? Tamangan danton i Jarwar. Kastaya. Ay, talaga sa bali ti aramid dya, ma'am. Ay na, makapasuron talaga.
aldaw amarikrik ti pan nakailidlid din ko manang Emmy. Ngam nalabit ana irwama kon iti kasjay akasasaad ko iti balay mi. Ingka gumaak nga rod atong palon amin nga ibaga ni tatang. Kan sinaysayaat ko ti trabaho, tapno adda maiyawat ko asweldok kan ni tatang. Niapong ko abaket ti mangpatpatibker iti pakinakam ko. Iso ama ibturak ti amin nga aramidan kanyak ti amak. Pasaray babalawan mo't dagiti kakabsat ko ti aramidan ni tatang. Ngam imbagak asaandan nga ikan kano. Ti importante, kat maipapaayan ida ni tatang iti umno nga atensyon. Naglabas pa'y dagiti aldaw manang, aging gaadimteng daytoy apagteng. Saan pa arimor ni tatang iti silid na? Aldawan Ay, wud nga rod apok. Namangan no nakaturog pa, tagsaksakit ka no ti tiyanda idirabi Ha? Apay ka no apong? Ay, diyak ang buwa. Simang putmut ngagsaksakit ti tiyanda, isa pinagtubar ko iti agas. Daytan, di ka na yun nga ibagakken kwa na. Naglaing tumot ngamin nga ginom iti arak. Di na amaw makapadakas ti danda ni inal daw apa nagbartek na. Day tangarod mo ti babalawa kapong. Kasano nga rod malipatan na ni nanang, no kanayon mo't amalagip na tunggal mabartek. Parparigatan na laeng ti magina. Ngam jay inayaw, aday jay nga agim imas ti biag na itisidong tinangisukatan na kadakayaw. Anya na jay apaok. Apong, iti silid ni tatang dayjay. Intay kitaan, ang mga noon niyang tinapasamak kan kwa na. Diyos ko, anyan dayto napasamak iti amayaw. Kalaat nga ron dayto yapong. Amang no nabayagan nga damarikrik na ni tatang. Ngam di nalaang ikan kano. Ay kasanaw kat jay mo't arak into na rin na. Nga uray adda siguron marikrik na na. Urayan tayo no niya tibaga ti Doktor Apong. Pasapon ngamin ti laboratory test. Kano niya pa'y nga eksaminan da kan kwa na. Tapno maamonda no niya talaga ti sakit na. Ay, sapa iawan makukwarta tayo, apok. Di kay agdanag, apong. Siyak ti makaamo. Umutang ak iti amok. Kat ikarok tulaangan iti panagtrabaho iti groserya. Ay na, pasensya ka na, apok. No si kamanan ti maturturan. Pagyamanak, tauray sana nasaya at kan katiamam kat as-asikas wumlatta. Napatag kanyak ni tatang apong. Iso nga aramidag ti amin. Tapno umatidog pa'y tibiyag na. Anya? Ati di ospital ni tatang mo ko na, Beshi? Wan, Beshi. Intaray mi itay bigat. Kat urayan mi noon niya ti resulta ti laboratory test na. Kan daduma pa nga examination. Tapno maamuan mi ti sakit na. Allah! Ay, una yun. Apay nga may kapailangan dito groceria, Beshi. Umay ko la kasarita ni boss. Ibaga ka sa anak pa ang makasarak. Kan bumali ak. Tapno adagastusan mi iji ospital. Si kamanan ti maturturan, Beshi. Anya nga rod. Talaga siguro akas to iti papel ko iti abiyag, Beshi.
Masapol nga ipamuspusak ti usaran medyo ospital. Kaya't ko amagasan pa'y ni tatang ko. Bili, baka talaga kun ka, Beshi. Nagsingpad kang anak. Saan ka nagimulay ti sakit tinakam, iti amam? Amak dayjay. Rumbang laang nga aramidak ti amin para ken kuana. Dan resulta ti panaka-examen ni tatang. Anya ka do ti sakit ni tatang mo, apok? Ada kanser na iti dalam, apong. Anya, ay Diyos ko. Agad, anya nga iti ko na ti doktor, may papan iti sakit ti amam. Nakaro ka nun, apong. Kat nagramaraman. Isumadlagaya makas di tinapasamak. Kung na ti doktor ano nasapsapa pa'y kumana doktalan. Nalabit ang maagasan pa'y kuma. Kunak to pa'y kat. Amuklatan nga danan-an na yan nakadagiti kalabas. Ngamdi na ingkas kaso. Oo na yan ni tatang. No hindi pa'y kumana amuan tayo. Naipaagas tayo pa'y kuma. Basol na matlaang apok. Awan ti rumbang ang mapabasol. No saan nga isumutlaan? Diyak pa'y naipapas nga imparik na ti panagayat ko kankwana. Tadayamat nga mintirik na kanya kapong. Inaramin mo mati amin, apok. Amok, nga amokan marikrik na dayta. Isunanaang, tasika tinagdasalan ti pungtot na iti inayo. Apoy a binaybayan na ti bagina. Gapulangi tinaramin kan kuana ni nanang. Anya nga ita, kastuyan tinapasamak kan kuana. Apok. Mapana kitaya na, apong. Kaya't ka makasarita ni tatang. Siyak daytoy, ni Mina. Mina? Un tatang, agpaimbag ka ha? Anak, agyaman ada ka. Adak lang ditoy, manipod inyang daka diti ospital, tatang. Apay ngay. En hospital dakpay lang. Dakla kwarta ti mabusbus dito ospital. Di yu panunutan day tatang. Ti importante, maagasan kayo. Siyak ti makaamoy ti amin. Agyaman anak. Kat papakawanan nak. Sa itilikutan, tagatimantingay na aramid ko ka. Sikaita, tiyanda dito yung mga sasikaso kan magpagpahagas kanya. Tatang. Saan ang may karik kanya? Tikas tungar aramid sa anak ko. Nagrulak Tado, tinakurangan ka. No, mabalin lang ko nga esubel tinapalawas. Nagpapabawi ako, Mina. Pakawan din ako, Tatang, awan ti rumbong nga idawatan nyo iti pamakawan. Patpatgan kayo unay.
Iso nga aramidak ti amin tapno maagasan kayo. Marigatan ako na anak ko. Jackson Kamalan. Saan tatang? Mga asim ta lumaban ka. Kasapulan na kapay. Agor-oray dagiti kakapsat ko yung balay. Lumaban ka para kada kami kadagiti kakapsat ko. Di ka ang sanit, anak. Naragsaka ko lumpiang ta ipulang kun tibiyag ko. Ambok anapakawan na kun. Kabagitin nagkurangakan ka. Patpatkan ka unay-unay, tatang. Saan ka sumuko? Lumaban tayo. Amo katulungan na tayo ti Diyos. Awan ay posiblikan ko na, tatang. Mamada kagimbag kayo, pay. Para kada kami.